بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، masih kita niyo kitab Al-Arba'un As-Safariyah, kapatan hadith hatungod sin pagtulak-tulak amuin tipon sin hambuok guru Dr. Muhammad ibn Abdurrahman Al-Arifi rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Miabot na kita niyo pa hadithi kakauha ang tag-isa. Al-Hadi wal-Ishurun. Istibsharul musafiri bil-fa'l. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. رواه الترمذي. نعم. استبشار المسافر بالفأل. Yang indayaw an tastabshir amoy magkugkuyagkaw hafa'al. In fa'al amo in good news sa jalong sin basa Angles. Fa'al positive. Kung kawa mo in tao halom sin umo in guni-guni mo sa jamangi lang muway na ini kumangi na di na ini magjato. La. Rasulullah kana yuhibbul fa'al. Masub siya sinamuin positive. Tamam? Sabab banging kaaunan mo amuin yo control mo. In akal pikilan mo. Akataan uno-uno in pangatod mo hikarayaw, dumayawin pamaranan mo, dumayawin pangatayan mo, di ka masusa. Mangkaw tumulak lang mo, insyaallah makalausa, insyaallah makalabay, insyaallah dumato. Sabangin halom sin umo, yagmamanjaan kawasal sinamuin guni-guni, iwan huna-huna, abukun marayaw, lang muri sa ini makalaus. Bullshit sa ini. Di sa ini ako makausaha. Di sa ini kumuddan, na wala pa kaw nakatag na sin pag-usaha mo asal, nasususan na sa limpangatayan. Ang kandin, Rasulullah kana yuhibbu al-fa'al. Arafto ma ma'ana al-fa'al? Amuin positive sadya. Fa'al. Tafa'al. Ma ma'ana tafa'al? Tafa'al bil khair. At niya, tafa'al pagkugkuyag ko, iwan positive ko hamuin karayawan, dumatong yan. Aun. Tamam? At-tafa'ulu bil khair. فهمتم ما معنى التفاؤل؟ الفعل. لأن كان أنس أنك مالك كرضاء سياسنا الله تعالى سبنال تدين رسول الله كان يعجبه إن كأونا يعجبه مبايا دكومانسيا كأمهن دكومانسيا إذا خرج لحاجة من سيغموا تملق أو حاجة atawakan uno-uno na mang siya humwa tumulak aun hajat ang mga pagbunuan in masub siya bang magpakarungog an yasma ya Rashid ya Najih. Ma ma'na ya Rashid? Ngantaw ya kaulong niya Rashid nati sin Rashid ya kau kya panduan paraan mabuntol ya kau kya panduan kaya tanyo na ma'na sin kya panduan kya unuhan ba kya gaidan long sinangganis pahinang marayaw ya Najih deng hanajaha ya kau nagparuntungan ya kau amuin nalapas deng hamuin kangian ya kau nagparuntungan pahinang marayaw masub sa simbihad tungan may tadto kasuban sin Rasulullah iano mo ya kau nagkarayahan sindikato ya kau tau marayaw, ya kau tau sulga, ya kau kepanduan pahinang marayaw.
Sabi ni Rasulullah, kana yu'jibuhu at-tafa'ul. Mabaya siya sinamoy, always positive. Ha? Ang tao negative yan. Kung makakada tao negative, way karayawan niya. Alam ko nasususa. Di ba makahingas, magkakadiban taubihan. Negative sa diyang kikita kayo. Pag-uus ba ngamin positive yan, tuloy na misang kakitaan. Di niya katumtuman hinang marayaw, di matukan niyo. Kung rin kakitaan niya, negative kataan. Malubogin kabuhi mo. Ang kanda, tangkis ko rin ang mga tao negative. Ha? Kung natin negative. Amun mangi sadyain, kikita. Na, pag-uus di maingat manglaggo, mag-appreciate lang simbasa ang galis. Di maingat manglaggo, haamuin hinang marayaw na hinang sinta. Tamam? Naam, ang kanda yung Rasulullah, kana yu'jibuhu. Ma ma'ano yu'jibuhu? Kaamuhan na kuman siya. Bang siya kumuha, patulakan na hajat, pakarungog siya, ya Rashid, ya ko kya panduan, ting harashada yarshudu, ya najih, ya kau na salamat, ting hanajah yanjahu. Sub siya simbihan. Makakuyag pangatayan. Na, sabab di pa ko makatulak, doon pa ko mga doon pa ko mga airport, bang ko makarungog, mga good news, kuyakan ka. Asal sa atin qadar, di na mapinda. Sa tabi at simano siya, bang siya makarungog sin positive, kumusog. Sa Allah na makalaos. Bisa ni kuan niyaw na, dungo ka pa yung bisala niyaw. Kalaos sakitan niya. Siya bang amin tao negative. Ay pa ko nakapag-impact, sa kan makalaos to. Ay hindi ako na ito nagkasagdaw. Ay kuan niyong kimangi. Naway na. Manglamahan na ko. Nasususan na ko. Pagdatong sinadlaw min panaw mo na, inako minsan makarabag siya sa kasusahan. Tamam? Mataud ba no siya? Negative. Tamam? So kita daran amuin في التفاؤل. جيد؟ سنتفاءل مع أخذ الأسباب. Pagkata asbab, kung ko mag-imagine sa dyan makalaos siya kung misang passport mo. Naam, imbiya ito karupangan. Tamam? Fahimtum ya shabab? Naam. Kanda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin naaw paglangko-langko ibansin mga Quraysh sa Hudaybiyah. Nag-ceasefire na magsulat. Hinarisin Rasulullah, hisulong na impiyarasin mga tao Quraysh, dumamag-alop ka to mag-meeting. Lang si mga sahaba impiyara ka to Suhail ibn Amr. Suhail. Inati sin Suhail na min makaan. Dahil hasahal, tasghir sin sahal. Ngan ni Suhail. Kita ka mo sin pagka-positive sin Rasulullah. Hinarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niya man Suhail yan na. Law niya sahula amrukum, maluhay na yung parakala na to. May tato na kayan, maluhay na. Sababin di matong hisyo, Suhail. May nalong na, solve na bang makato. Yan na Suhail, aring hangan niya pa. Asal na gimaan na. Gumaan na. And Allah subhanahu wa ta'ala, piyaka aning kata. Sahula amrukum. Naam. Kanda na aunin, magtuwing kasulutan ha, na aunin na muin, meeting marayaw ha, Al-Hudaybiyah. Nabihad to subayin, Muslim. Na hari na ko makarihil karayawan, makapakuyag na yun ako mamisyaran siya mga negative katan. Matintaw ri mag kasusahan. Namam, sabab sakit. Bihao din sakit si Manu siya katan. Uno ta sakit pagtako bihao na ni. Amin lang na anxiety tao. Dahil sana mga bad news. Ha? Pati mangi sa dyan suy-suy. Muka. Nasususa. Sambil ko bangi nain, nervous system niya. Yung mga nerve na katan, mag-react na habukon pag-reactan. Sa babsin, mo yung bad news katan. Kada yung tao, pagkuda ng panic attack lang niya. Muka, mamidpid. Nabang hindi kaubatan, may nanguno. Depression, nasakit na ko. Alam mo na yung tao, maggantong na yung tao, magindakinis. Salansin niyan, sakit. Dalik, kana Rasulullah yuhibbul fa'la. Ma ma'na yuhibbul fa'al, mawaya siya sin positive darang. فهمتم يا شباب؟ جيد. طيب الحديث الثاني والعشرون حديث كوهن تقدع دعاء نزول المنزل. دعاء نزول المنزل. دعاء bang kau makasud, makanaog, nuzul na nazala, makanaog kau paghambok bubutangan. Sibu daway, atawa kan makahampit kau mga pu, atawa aun hugpaan mo. Amuin hirwa mo. Supaya kau malapas deng hakangian sin
mga bangsa jini bansin kangian sin pia panjari kay wanan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naqra. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. عن خولة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. تمام. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. رواه مسلم. دين كان خولة أنك حكيم رضاء سيسن الله تعالى سهنال تؤد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقسبنا من نزل منزلا isiu-siu in makahanti papagahantian. Isiu-siu in manzili niya min pagahantian. Paguhugpaan. Isiu-siu in makahugpa. Papaghugpaan. Pahambok lokal. Kakawon ko lang ta. Tumulak ko. Pag-us mga bukpo biyan himugpa kamurayin doon. Hangkaray da. Sibu da timimbay atawakan timutog malukay rin doon. Kita nyo rin timimbay. Timbay sa jalong namin. Hangkaray da doon. Imbay ta sin Rasulullah ang pasya namung sindua ini. Nakaon siya pa mga po nakahapit atawa nakaon pa mga buklokal uno-uno na. Namung siya a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Amatin dua. Inhati sindua yan magpatilipon ako. Bi kalimatillahi tammat magpatilipon ako. Naam. Hakallam sinallahu ta'ala amun sampurna. Kalimatillahi tammat. Haamu in kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala amun sampurna. Patilibon ako. Min syarri ma khalaq daing hakangian sin pia panjari niya. Daing hakangian sin pia panjari niya. Sibu da bangsa jin atau akan mga has, kalajangking, atau akan mga tunok, atau akan uno-uno ng jumato kay mukangian, magpatilipon ko pa Allah Ta'ala na yung hakatanya ito. Bang may nasabutin dua ay ni, lam yadurrah. Ma ma'na lam yadurrahu? Ma ma'na darra yadurru? Mudarat. Lam yadurrah, wayruun makamudarat kanya, syai'un uno-uno na. Hatta yartahila sehingga siya makaig, min manzilihi daing hakihugpaan niya yun. Sehingga siya makaig daing hauno. Daing haamuin kihugpaan niya lokal, wayroon jumatukan niya mangi. Misanin na mo kutkut. Hilam insyaallah ta'ala ri siya makutkut. Tamam? Nakatuko pa mga uno tayong biya po bago yan namin lang niya. Di pagkalabayan. Magkatuang ka lang yung mga lansa sinta. Sabutan na to diyo. Ano ako maghugmarwa pilak, po pilak. Sabutan na ini. Kung ka humog, sindon ha mga duay bulod diyo. Amoy nin sabuton mo. A'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Insyaallah ta'ala, barakat sin kalimatillah, kalam sin Allah ta'ala, la yadurruka syai'un albatta. من حديثك كوها أن تقدو. الحديث 23. ترك المسافر السنن الرواتب أو السنن الرواتبة مفعول به سين مصدر تركه. نعم. Pagtinggal sintao hatulak-tulakan sin mga kasunnat-sunnatan rawatib. Unin sunnat rawatib, amin mga sunnat qabliyatan, ba'diyatan, pagtagka niya rawatib. Aun sunnat qabliyatan sin zuhur, aun sunnat ba'diyatan niya, aun sunnat sin maghrib, aun sunnat sin isya. Intao hatulak-tulakan, amu in kya sisigpitan kya hunitan, in labi marayaw, inamuin, katinggalan, amu in tinggalan niya na in,
Amuin lang tawanin pagsunnat apabila hikapikal kaneri halom siya kakwanan. Kaunuhan ba ini? Halom siya mimbiya kaya sisigbitan sabin tabiat si mano siya mang kauhatulakan. Mahunit ben kuan misalnya maghuaw taon pa mo yaon magkuan. Tama bang kau min kaya sisigpitan in labi marayawin hindi na kau magsunnat. Malain kan sunnat fajar. Sunnat fajar ng Rasul sallallahu alaihi wasallam misan siya tulakan di niya pagtinggalan. Tamam? Sa banging kaunan mo, yaon day sab ko mahayang, wayron da mga problema mo. Sanang day sa bisan hatulakan, wayron da sa. Wayron da sa. Masahon da. Kaya pahaman nyo na yung tarko, pagtinggal. Pagtinggal sin tao hatulakan, as-sunan, mga kasunat-sunat rawatib. Butangan nyo illa sunnat al-fajr. Butangan nyo sa jakid illa malainkan sunnat al-fajr. Sang kauhatulakan, tunaya. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري. دين كان ابن عمر أنك عمر يا عبد الله إرضاء سلا كروا سن الله تعالى تمتمان يبان عبد الله بن عمر عنهما دوا عبد الله بن عمر عنهما ريسا إنغني صحبت النبي نراك نقبنون النبي صلى الله عليه وسلم نراك نقبنون نقوها النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره ولا كسيكيتا يسبح بمعنى سن يسبح لين يصلي السنة من bahayang sunnah بمعنى سن يسبح لين wala ko siya long niya kita apagbunuan na ka pagjihara na panauno na wala ko siya long niya kita yusabbih si man bahayang sunnat rawatib fi safar hatulakan wala ko siya kita si munnat apagtulakan. نعم أنبسي نمو وقال الله جل ذكره نغفرمن إن الله تعالى مها تنجئن مها بركة إن تثبتا كنيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سهون نالتون إن كأونا يان نرين دونها رسول الله إن أؤبهن سلينكت لينكت إن يبان كمو أموبي yan daynunin uswa. Mamanya uswa, uupihan, pangakaran sa lingkat-lingkat yan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadalong si mga ulama, illa fi afdal ang kauhatulakan, papiadagbos masigpitin na mga mahal, kamaumuhan masigpit siya dyan. Na hindi na kau sumambahayang sunnat, rawatib, malainkan fajar, tunaya sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsambahayangon niya misan siya tulakan ni sunnat fajr. Nah. طيب. Law min bukun sunnat rawatib in mga duha bukun rawatib in duha. In rawatib mo ray mga qabliyatan wa sin ba'diyatan. Ada po din bukun rawatib ya sin mga duha, sunnat duha atau sambahayang janaza atau kan dugaing nga sambahayang salatul istikhara na misan kau hatulakan wayron dasanya sambahayang pagyanon day di sin hadith amuin rawatib kawalikan ko bang di dahi kapikal mahayang day sa wayron dasanya nah. طيب الحديث الرابع والعشرون صلاة النافلة على الراحلة sambahayang sunnat hataasin sa sakatan ar-rahila. Ma ma'na ar-rahila? Sa sakatan mo mga unta, tawajib, bas, uno na biya. Taasin mga bangka. Manjari kita magsunnat manjan. Nah. Taon ta ko yung hadith. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء
صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. رواه البخاري. Dan kan Abdullah bin Umar keridaan sila karwasin Allah Ta'ala na mungsi. Kana nabiy, in kaunan sin nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilati. Magsambahayang si hatulakan hataasin ala hataasin uno sasakatan niya, hataasin unta niya. Haitsu tawajjahat pakain na tumudjo kan niya dahon tumudjo, dahon siya tumudjo sin sasakatan niya. Uling sambahayang yan. Sambahayang sunat. Jadi kau sumambahayang sunat, bisang kau taasin sa sakatan mo lang ta. Taas ko bangka. Tumulak ko rap paula. Nang mo magduha pa. Jadi kau magduha. Taas sakatan man jadi. Mugda na Allahu Akbar. Lang mo misan bukon na harap pa kayo ng qibla. Misan bukon na. Misan kau pa kayo na dahon tumudyosin. Bangka mo. Sadlupan. Subangan sa tanuttara. Bang siya sunna. Yajuz man jadi. Tamam? Bisan ko bukon na harap pa, paqibla. Umating pagyanon, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safar. Suway sadya tulakan. Ala rahilatihi haythu pakain na. Tawajjahat, ma ma'na tawajjaha? Tumudjo, inamuin, sasakatan niya yun. Yumi'u imaan. Ma ma'na awma'a yumi'u. Awma'a bi ra'sih. Bihanun na sadya, andok na sadya una. Allahu Akbar. Salam. Yumi'u iman. Arafto ma ma'na awma'a yumi'u? Unuhun na sadya. Andok na sadya. Arab, pagtag sinamuin umandok. Bihan namin uumu, awma'a. Awma'a bi ra'sihi. Naam. Alaha bi kummihi. متى أولينا موين أشار بعينه إلى آخره. صلاة الليل كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض. سنبها yang sindum sunnah melainkan in fardu subaira kau numaug tumudju pakain baqiblah. Bang fardu, faraid, subaira kau numaug, tumudjo kau pakain, paqibla. Wa yutiru ala rahilatihi. Magwitir siya hataasasin sa sakatan. Ma ma'na yutir? Magwitir min fi'il awtara, yutiru, awtir, witran. Tamam? Awtara, yutiru, awtir. Magwitir siya ala rahilatihi hataasasin sa sakatan. Sab sunnah. Tamam? Naam. Kabalikan kuwang fard, subay ikaw numaog, sumambahayang paqibla. Mafhum ya syabab? Naam. Dua rin manjari ikaw, saan ka ulit na tumudyo paqibla, sunnat hatulakan, hikaruan niya, pabila pagbunuan namin naglalamu kayo na iwan sa satro, misan ko harap na pakain, kumibla. Jahid? Naam. Bukon ko magsambayang sunnat ang mga taas mangga, alam mo pakain na ini, nahug ko rin nga mangga, ko paqibla. Tamam? Ako na magdalag mangga. Sambayang ko mangga. Naam. Yata nyo lang biya din yung pagsambayang at asakatan, umusad jawiyan. Bukon ko rumuko sumujud. Maglagamano ko, taas yung mga unta, ang ko rin mahug. Biyan mo sa Allah. Salamat. Hakada. طيب الحديث الخامس والعشرون حديثك كوها أن تقلمه دعاء المسافر مستجاب إن دعاء سنتأو هتلقا مستجاب تتيمأ مستجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات خبر لا شك فيهن. ما معنى لا شك؟ ويبقى دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Naam. Dan kan Abi Hurairah keridaan siya Allah Ta'ala namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awat tu du'a, ay bima'na tu kahalan apabila dumwa alain dunin ipon, mustajabatun mustajabun sin Allah Ta'ala. Tu du'a, tungkakin is du'a. La syakka fihin, wayroon pagkalukalurain doon. Mustajab doon. Way pagkalukal. Way pagduarwa, mustajabun doon. Isa, da'watul walid. Dua asin maas. Dua asin ama, paanak niya. Dua asin ina, paanak niya. Ibu da pakarayawan atau apan pakangian. Ang si maas bang man kau yampun sin Allah Ta'ala, bang man kau taufikan sin Allah Ta'ala, bang man kau dihilang sihat maraya mustajab. Atau akan siyuknaan niya, wal'iyadu billah. Mang man kau nagkangingi, mang man kau busong, nariilo mo kayo, pagkita mo busong. Da'watul walid mustajab. Wa da'watul musafir. Ini karwa da'wa, al-musafir dua asin, tao atulakan. Ha? Tawa muin, at tulak-tulakan na muin tulak pa marayaw. Kung isab tulak pa, pamangi. Naam. Inhikatunya wa da'watul mazlum. Dua asin tao na anyaya. Dua asin tao na anyaya. Amuin kialaugan, na amin duaan niya durungugun iban mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tung kakinis dua ay nyo kalupahi. InsyaAllah ta'ala, patubtubun tanyo na rin doon. Miabot na kita nyo pa hadith, ikakauhaan taglima. Karay da kuman maus na tunay kaapatan. Hadith, insyaAllah, ay nyo kalupahin tasmi'. In wala pa nakatasmi' sin na kaula, tumasmi' na siya. In ini, hapalun niya na isa, insyaAllah ta'ala. Wa salillahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.